Díadíomh chairde, tá súil agam go bhfuil sibh go bra máidín, tá mé géirí gol frídin Achoimre agam san seo, thuaim mé frídin Achoimre as an téex leor saoíocht dané, seo ceannatá rubbag níos simplí. Mai go leor, tháinig banóg go dtí an stáisiún trénach sa car lena maithair. Bhí ar an sean bhean dul go dtí an leithreas agus bhí si ag tuairt amach faduda. Ach dúrú léithí fannacht, she was told, dúrú léithí fannacht, go dtí go dteochú a hinnín eile until her other daughter would come. Now you can refer to her as a hinyin or an taltra. She's a nurse. A lot of people would see it just as a nurse. Tá sin mai go leor brahan siar tain. Nuair a tháinig sí, nuair a fric sí an stáisiún trénach, Jimmy an Van óg is deach sa stáisiún agus a raibh léithí, so sin an stáisiún trénach. Agus í ag léú, nuair a bhí si ag léú ar an tréin, bhí si ag léú leor gra, Honnig si fear dal ag teachtas deach ar an tréin. Hí sé sios ó sa cór, bhí cuid mhór siachain ar an tréin ar fáil ach díreach hí sé sios díreach ó sa cór amach agus mála don an laibh aige bhí bata siúil aige, rud a thugann le fistúing gur fear dal é agus bhí mála taistil aige chomai. Bhí sé ag cuiris deach ar an bhean, bhí sé ag cur astí annoying her, bhí sin ar an list of folklóras agah. Bhí sé ag cuiris deach orthaí, mar bhí sé ag scúbail na gus faoin tabla, bhí sé cinneal curthanach faoin tabla. Dúsáid an fear an analíthór, now you can call it an unanalíthór or an analór. You probably find analór easier to spell. Dúsáid an fear an tanalór, mar bhí asma air, bhí droch asma air. Thóg sé Cáca Milis amach as an bhála. Ba bhaith leis cup an café ó leis, agus dúirt sé sin léithí. Dír sé, he asked, dír sé ar an bhean cup an café ail dó, ach ní róisí sásta cuidú leis, ní róisí ag géirí cabhrú leis, ní róisí tiltseanach bheith cinnealta leis, dagan sibh. Bhí an fear ag dul ar sira, ar a léithanta sira, go caro na wathair cos farige, agus bhí sé cinneal, bhí sketchamíní ar go sé ag dul ar a léithanta sira cos farige. Carawan a wathair, that's your tisil ginneach, the caravan of his mum. Chur sé ceistar an bhean, faoin leor a bhí eici, so he asks her about this leor, agus dúirt si gur scéal gra a bhí an, and she says that it's a scéal gra. Rud atá cinneal irónach, mar ní duine gráhar í an bhean óg sa scéal ar charbí. Bhí ní sé dí, he explained go raibh an tasma go hulk ar ó bhí sé óg. So duine sé scéal dí faoin asma bhí ar agus cé go hulkas a bhí sé ó bhí sé ionta óg. Bhí sé ar an radio fiú a phlé, discussing it, a phlé. Ní ró an bhean ag géirí lóirt leis, níor bhaid leis an bhean óg bheith ag caint leis, agus dúirt sí leis gur bhaid léithí a leor a léu. So she said she's just trying to read her book, she wants left in peace. Ach lan sé ag caint léithí gan stad gan stéanú lan sé, he continued on and on. A rís thug sé kicked don bhean faoin tabla ag anas dó héin. He kind of kicked her under the table, rud a churnish jacker he a rís, so tan bhean óg ag géirí crostan seo. Dúirt sé go raibh ólas an valley aige ó bhí sin a gasar, and he starts showing off now. He says he knew ólas an valley, the knowledge of the journey, Tishil Ginneach, Balak changes to Ólas an Valley, ó bhí sé na gasar, ó bhí sé ina bhuachal óg, ó bhí sé ag is óg. Dír sé ar an bhean ceiste chur air, so he asks her to ask him questions. Fuoin a rólas muí den inniog, fuoi cudé bhí le fecail taobh muí den inniog. Duine sé dé go raibh ba agus óan le fecail. And he says to her that there's a ba, a bay, and an óan and a river. Fuoin am seo, by this time, bhí si dú dóite leis, tá si brain de bheith géisteacht leis. She's kind of sick if she's fed up with him. Agus thugri sé ar wob a bhúlú air. Now, Bob, sin focail eile ar cleas. She decided to play a trick on him. Lig si ar go raibh luch mór agus báid le fecail taobh muí. She let on, cur si i géal, lig si air, that there was this lake and a boat taobh muí den train. Win sin getch as an yar, and this gave him a fright. Win sin stad as an yar, agus dúsáid sé an analíthór a ríis, an tanalór, win sé sult as an analór a ríis. Hánig an freastalí leis an café, sa Jeru.
So the waiter comes, Jeer sé an van an siúcra a cursa cafe do, and Paul asks the woman, an siúcra a cursa cafe do mar gur far dal agus tá sé cinneal Jackar do, ach níor cuidí sí leis, Yúltaí sí cuidú leis, she refused to help him. Hosí sé gíthe an Cáca nós muice. Now, you know muck is a pig. Like a pig, nós muice. That's your tishel ginnajuk as well. So he starts eating like a pig, really. Vi droch nósana ige. He kind of really bad habits. Agus hlug sé an cafe, and he kind of slurped back the coffee. Harig sé piece of Cáca di. He offered her. Harig sé piece of Cáca di. Ach níor hóg sí Not surprisingly, she wasn't in the mood for eating after watching him. An sin dúirt sí leis go raibh péist sa Cáca. She says to him go raibh péist, that there was this worm in the cake. Dúirt sí go raibh an féist pan jarrag, and she says that the worm is pink. Agus gur cosúil go raibh sé píosa de, and that it was only a laugh féist, that it was only half a worm. So it seemed gur cosúil gur í sé píosa de. It seemed that he had eaten a piece of it, because it was only a laugh féist. Run chur sin scanrú agus léanrí an Yarbuk. Now scanrú sin focail eile agla, and léanrí is panic. Sin an rud, that's what kind of brought on his tame asthma on Farbocht. Belair go tame asthma so it was clear that he was having a tame asthma. So tame asthma is an asthma attack. Wogan van an tonanali hor, or wogan van an tanalor, honest nach roche able to chalk there, so that he wouldn't be able to get to it. Honest nach roche able to chalk there. Deag she gone through and she just looked at him gone through with no pity. Nor a hit sé liga sa siachan, when he passed out, nor a hit sé a liga sa siachan an train, fur sé bas. He died, ha sé maru ag gero an scanine. Nor a stop on train, Jimmy and Van gone strower be, or he gone strower be, gone trua be, gone imneer be, or he. So is lair nach dinje jas an Van Shaw, is lair gur dinna crualach walishach, gur druch ginna amach, agus is comalehi fuin Yarbocht, mar gro sé churish Jackar he an Torres trainach. So she's not remotely bothered about his welfare. She has no pity. Imi and she, agus fag and she, an Farbocht maru an train. So is ski a scananita simul atá gente go mai, but an chachdruch that ha an Jerter Cridgewar an Torres of Yan niai mujamach kin skriba a bheas acu. We're not told what their actual destination is. Tá sagin gwil an stasiún trainach I Ras Laar, ach an cion scríba an destination níl muid ro cinse fu sin ach a bhain gohfuil sé cosfarige. But you could see this film as a journey towards death for the Fardal. Beidir gohfuil sé dul chun báis. Maar, you know, nur a héan sé an train, agus nur a héan sé is os cornam ra, ta sketchamini gohfuil sé dul a leihin de sira, agus so tosian sé bra sonna, agus cardiúil, agus kaintseach, ach ag an jeru, ta sé maru, so beidir gur toras hon báis inganis do darnoi. Okay, so sin na an Achoimre Simplí. Tá cion sa leor saoiliacht mar soldíh, but tá cion seo Achoimre Simplí. Chucky mé arás thugad le chilú nótaí ón téacs leor gur amaigah. Mai sibh slán.